Gospodo, dobar dan. Evo, susrećemo se ponovo u Minhenu. Htio bih čuti od vas iz prve ruke što predstavljate, odnosno što izlažete. Pozdrav svima, Zoran Mihajlović, Supreme Analog Srbija. Prezentiramo našu ručku, glavni proizvod, Tangenta, 12 inča gramofonska ručka, gimbal ručka. Sve je ručno rađeno, veliki hit trenutno sad u Minhenu i po zvuku i po posećenosti, šta su ljudi sve ispričali, mislim da imamo veliki pogodak. Odlično. Boško Pješčić, Beyond Frontiers Audio, Srbija. Kao i uvek prezentujemo najbolje što imamo u proizvodnom programu. To su u ovom momentu hibridni monoblokovi, predpojačalo lampaško i lampaški DAC. Nastupamo zajedno sa prijateljem iz Italije, proizvođačem zvučnih kutija, i po reakcijama publike za prvi dan imamo dobre i pozitivne kritike. Ovo što sam sad čuo malo unutra zvuči zaista spektakularno. Ljudi su zadovoljni, jel? Ovo je prvi put u Minhenu čuju ručku, znači, koja sa Boškovom elektronikom zvuči fenomenalno. Tu je još i Mira Audio Phono Preamp, isto interesantan zvuk i toliko nam je, vidjet će ljudi po reakcijama i po internetu šta se sad će sve drugi napisati, to stvarno, evropska premijera ručke. Trebalo je da bude na Tool Out Festu, ali žao mi je. Dobro, stići će. Biće sigurno. A daj mi reci ovaj gramofon koji unutra svira, Gramofon je isto Aldovo Sigma Acoustic, italijanski gramofon sa granitnom bazom, plivajućom šasijom i neverovatna sinergija sa mojom ručkom. Znači, ručku nam je namestio Richard Mack sa Analog Magicom i to radi fenomenalno. Zix je glava, povremeno koristimo Dynovector i to je to. Ok, gospodo, hvala vam lijepo. Ja bih samo još dodao nešto, da potencijalni ljubitelji i ljudi koji vole gramofon i zvuk sa gramofonom poslušaju zvuk gramofona sa hibridnom elektronikom. Ok. To je to. To je to. Ok, gospodo, uživajte i vidimo se. Vidimo se u Zagrebu. Bom, bom.